Ati Kasee makoti ni maukova nikauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepalasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee my kitungu saumu my avocado of grafting ni na siendo ile kokoni chauna ndiye nekendo ni dukesia we nenda ndikuye nenda kusummarize yani kusupplies ko huyu nienda wiyose koko kwa kana koko kwa ume koko kwa kana kwa ume ndikuye kusupplyze yuyu koko kwa ume na kwaka katika tiwa ngilimana na half a million wosa kuiba kuko ume kukwete ngilimana na kuko ngekukwete half a million you utona osa ngilimana yani mana what is mana osa baba million nyini enda bube million bube million yebo ngilimana na half a million anyway nenda bube million you tusakwe ngendo sakuwenge nahi pe you nezinde yo box yimwe yena ngilimana na box ni box lakini neno ngine mbesa cash money you utona osa box ko India wosa box ko India osa mbese cash yo kwate mbesa wikale win no niona boya nanga sa wosa box wako ni zira ayo mjaja wosa box ne kala ne tena kala ta mbesa isuka la sisi agwo ukongula sema kulyo ba matena weti kebo ni masabu mbesa oko umilia mbesa ruka nene ambesa twene wembe box ichako uko ni washinda loto ngilimana na koko kungilimana na half a million ngilimana ende yaise ngilimana na kana ise ngilinana ngilimana na itiali ngilimanele ibike million yomwe na be half a million isu ningilimana 5 itiali mana 5 ngilimana ngi 5 ibike ende nyenewe nido anidimbo nido anendi ida ungana mwandu amenye ko inigwa amayinsenya yani andu maime kalende mayobo waba kwa mayobo udele na mamina mayoka mombene no mombe ukonda bya nandu maina natame ukokia kisya lakini baike ndu meokokia kisa mekitoko na ni wisi nisi to mana kindu kimwe we ndo mana maisha magundo maende ndukati ndo imanderia enda kwa atu imaku wasu mtu aniebu kwani mama ambisi hata tiwo maambisi hata na wono wata we stoli yaku ukatheka ukamukulia na no saneka hata mbe wabu ni by the way ni na neka hata mega mesenge wasi ando onengi ona oda sisi ukaja wekulia na neka hata uyuse webo kwimu yo mama na itwa aida mambo sie tu hai kubu wese ni na makwani mami hapa nina utabia bwebe makwani uko unyembesa ila nina waambia sema kwani tanoka ni ndio kitaendo mutabia ata mbesa yako wasi na weta ndasi mbesa sioka tukaisa imwe wewe wese nyuinenga isi akwa nina makwani na isi si yako sio makwani nina weta yuko kwa ndio kambi yote kwanza na mami no kutabia maitilekana nusu jundi utabia olona isekena no olona isekenge ntile sa yako senga ekinduke lakini nake thea pendo ndetindie nake atwiki yu nini tutie ndane sa yete sukali yundi se aendie ko ne kwacha hai ya wa pawo mala wizioka ina kindu nguzuni amuzimu wa siasa wetha amoyo hai we ni uba kwa t-shirt andi wa chama ki lakini yo nemete unga maike ya negwa oni nguma ya dire ndo nditio kivilo neta no cha MC ya
kanongete cha MP kanongete cha governor lakini kicha women rep ki no ni chose kamindia ai niti ngila cha women rep lakini ndia ile itaite kibila ayoy when I promising a young man vice for a political seat, he will live or rather he will live the rest of his life promising. Kile kitu kinaona yule yake kama yani promising uona mwanake munini wina maisha mena we kwatyo tia kibela ekala o tayo wa kwathana sindu maisha ni make onde aye ga emeti ala meiti ambora ruye mbesa sio katukaita nukata ngange ni wote membo na zo singulu ina tumbo liunuka bala mesani kana twende ya nola mewete ata twende ya nola mewete ata wewe mondo no ona mukamba izi mwana nganya ichao nevu nenda mwebange andweli ali lakini tuisile na tuisi kurutunize na tuyekuwa na tuyosa pepa wa kwekuwa nesa twekuwa tusisi mutongo yuloto no tutetya na mutongo yuloko tukenga mungu angimena mumuka musio piwa kwelelesia lakini megero tukenga serikali za kwa account wa mungala ni mwete kindu kita wa free rejoice mukeba no tanu na mana kindu chakeli mungu ba miosi wa yede ni wete ko yes azanda muno yes ya temu andu makwa nienda kila kingi mundu una singu mundu muka ningu export ya kuma Brazil kana Mexico nienda mukuye baitu tikadhini akutate kwito niasia mundu no ende mundu akuwa betu na kemi mwe kunenge pambi abana no ngina twekuwe tusisi atongo yala matomo tutete na atongo ala matoma kutwika maondo mabata mundu wana twa maibanga netu ubanga isha ni yangu weshingulika na yako misipangwingwi sema sipangwingwi Lui banene tutigena ngokai kala kunzi ani sio dimonda ne ndisenga wendi ko yangu tabia kwa ndo newe ngalezu yapita ko nete wathi nako Alchao tunewe ngale ipitie ko nete wathi Nje wengale ne kwanza wewe ngale yapita ya nugete zindu saingo na tabia no se yula ndio meyandu we marenjeste kukuna kura lakini ngale isi kunito branding nda mevanya mogito tu ya register tumbia voter yenyewe no usio ka register oketu uka kuna kura enda wiza ndekithio na kuna kura lakini mayati ani ena ndo ma MBC lazima kitire sila kuma kunita siasa yue no t-shirt ya bwana ukwitia kibela you ula wanenge no enda you see so nyo wendo mbea mundu akatuma wasukali akenuka t-shirt na mbesa chibo andwete ila wayo wanene mwana na isu nayo wano eta ndomea basa ndomea basa basi rogo tezo mewa fani sio asieta wandomea basa ko utwa munenge kibila akatomea sindu baso akatwete tikaya koda uko utaka atoma yise nyuwe yeke kwake abana negwa asi akatomea baso ambungi alange maibika akatwete na sukale we ba yue wanengwa t-shirt wanengwa mbesa ila anengwa ndunoka sukale twende na ikala tutena che nyaka zwiti nalilika nayi wezo ndio kiyengwite shopping duna miona yengaleni naendo Yesu kale natho wamba kamukate natho watu la tukekiwendete na ukulya he
uyuma ba umbe olareti kesukali wiswani ya chao nondo nyenye nenge wale umala sindu sakungale nini sawa mami abawe kwenda kuthokia ya target without target nondo yundo meabasa angwatisia t-shirt na angwatisia mana ngwatepa Nenge ndo elima umbia bapa ndia no wizini elima bapa ntakweza chaichuno huo yoke uwele ole ile asyakweza ndia wizini su nena eti rangi yendi tu mundu twithi unokuete mnukuete no wala kinati ya bako nyamwe ndekira kuete twitha ulithile kete noti endo yete ndo sa kurakuti ile mwaku wa ndosa twendete yuti endete akomete woti niba ndo mania endete polisi mutindile kwa ndete bande polisi sibitale kutwe lo yu akili endete na mngule yu munene wetu tiyo eka ila tu tuna banga laine na mngule yu munene wetu tiyo munene kangutabia kisio kinyeni andu makwa ni kura siakwa ninena niko wawe ndo makambitu kesi yankuli hata na mwati nyola webaka se mwene kila kindu yani mwene andu ona andu kondemo andu makwa yuna ambo mutabia na mwe kuitwa extended family ti andu 300 na nye na mwe ni ibeti na kila kibeti kesi yana ina na onde ni ando ti onde na ndo yuto ele ile lunya unengete mubodi yako do kwa asio na beti kesi kwa asio kangu na meteje yana wangwatia ko uyu lombia wendo yikwa retouch aya nenda ukutuma rembos uyu kunwe retouch you get koneni you from the beginning na t-shirt yangu tapia you twambe itikilane laba mwako wa 2022 una yambia neza you baito vungothoa mebuto no yonga uthoya yoka yakumaluka nga kia t-shirt kusi andikitwe ndo meabasa wiki endo meapasa wiki yongi ni yaleta mevo wiki engia mala mwando ama siasa buileta mo mundu hejeta mevo ata wiki yongi wita wambi wiki yongi wejeta kia kaijani t-shirt tuikia mpaka mwana na ende itwa mina baumu yitweka sio thambia nomba ende yitwe yambi wangu by the way you t-shirt isio endi kuilea nisiasa mitu yakangutapie wewe loli ya vita na wekete t-shirt yake wewe loli yako na nusikila mundu ethana kawathi yake takala twethukia ciel evinda ila ingi wewe nasa raila timbim ukama mezu ni nazo ukakuna t-shirt wa nasa wewe kala ngeina wanya ololoto tano tena wewe na kila jana wewe kwa umema t-shirt ndine na wewe ende kila kitu chokamba chailu Kalonzo basi endo yumaya waipoko kite yuna pia aya wazioka wewe kala kai parampa mimi ende kambia kioko kingi girlfriend moto kioko kingi tuweka na hizo tukongoche hiyo todi kwa ongoza nenge na kwa wendi au ndulile mbesa ba nenge kwani ndulile kilo ilela ba ai mheshimiwa wevyo bana wewe ya mheshimiwa una kwa wendi au ndio uilela esilio tumani kone mheshimiwa ndoka uwe chai kwanza ona kwa nini sasa ino ya lunch tu mtoyo ani ni kwa kazi na mwezi ngenda nikite pesa yake sasa ati ndata nesa hivi ndio sio ndio mama tete si sikona na sio ndi kwa nini wala kila nono wewe kwani kona ngengi ndi we mbona no basi ati ndushiwa vungu we nakwa kwa tena mbona ndana malanga na huo hizi Ye mwambe babo ingewe nye nini nitewika tinewika lakini nyene shua naona kwati lakini kabeti kaka ngekwenda kana umbea mwingi ana mukoneku wewe mundu kabika songo wewe mundu
ati Kasee makoti ni maukova ni kaitembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee.